Kanongse United Cricket Club kalapelong ye ke six-a-side tennis ball box cricket tournament Hamadan futsal Nongse rim ban penmelen ye kisamla de kijingile akai ban light ne kijingdi kiat bat udrok. Ki team na kaleng ke sor shalong ki larung ban shimenta kani ke tournament. Lapli kani ke tournament do uba Lionel Nongklau nongelam ke Milim Block Congress Committee. Kajanmit Kabakamen Yipi Baro Isamla declare Rani Iba Penyaj Nika opening ceremony I Balet Ibadai I try Joganika Madan Irang Badong Ibadan Lang Rikat Hangni Kakanhun Jong Iba Bantira katakan Nongse United Cricket Club Khantam Yapi Kinong Yashim Benta Haganika Cricket Tournament Hagabaning Kong Niai Kongo Kadam Yu Blay Nongbu Nong Tau Ubalari Ubala Sumar Ubala Ai Yakamet Kabukat Kabakiat Krat Yangi Wei Piwei Kapangilala Banirum Langkum ni Krui Haganika Janmit But Kalong Kaburon Kabakraw Nakabenta Jonga Banglayo Haganika Lat Bangan Yadan Benta But Bangin Yasati Lang Ya Kanika Cricket Tournament Kapala Penlong Daka Nongse United Cricket Club Ngai Kublai Kerpang Ya iba Bantira Bat Ya ka Kenhun Kejong I Barok Kawai Ba Ila Pelong Ya Kanika Tournament Kaba ila Combine Ila Penya Soalang Ya ka Sports Bat Ya Kawai ka Powerful Message Kaba Ong Say no to drugs Kabalong Ya udrugs Niya kinugino kijing di Kiba Tentuan Kani kapan kan mau Kum girang yelekai Maka jing yelekai sports Ka bil ya ka discipline Ya ka teamwork Ya ka karakter Makin ini lightly Kipenlong Kipenwandur yang ikibriu Benlong kibakam klan But Kumjuru yang imlang kasalang Kaba Kam klan Kani ka message Kabadan mentah hang ni Hakmat jongi Kabadai ka burning issue Hakani ka state Kajungi Kalong Banpun kenmau Baladang ingop Haudrok Niha kita kicing di Penbuat Kapunjat no Ya kejing terang Kejing angnut Kajongi Kapun seniu Ya kilong ying Kilong sem Bat Katano Setibian Ya kita kicing temu Kibabaha Kibantai Ya kalawai Jong uwe pa uwe na kaway pa kaway kakun samla. But lingba kini kejingile kai lakaday ka cricket ni kanu-kanu ka jingile kai kapunlong ya kita kibaya simbenta ba kindan borbor hakajingmut kejing pahan kababha Bakindan Ya kata kamet Kabukot Kabakia But Kaban penpro Ya kijingmut Kijing perkhat Kijongi Ka sports Nani kata katingile kai cricket Tang baka ay Ya kata ka Physical fitness Nani ka mental strength Kumbatiyo iya kini kisngi kalong ru kaway
na kilat ai kam ai jam lani kalat ban kamai jakpo hakajing yo I kajonga bakajing ila kai cricket kamtam hakani kajala jongi lada ni penlet jingmut kan kam don school banya ka football ngila banong baka cricket kade ka jingile kai ka badondor hadu kata patu ai ba kadi ka tournament ka ba lapenlong da kani ka association jobanong set kan prilat plemdi yaki khon kena yaki khon samla ki jongi bakin mi syakman kin persang ya kani ka jingile kai but ngakrmen skam ba kani kadai ka jing sedang ka peningkong but panginyo I haki wai pat kipor bakan nang kiu hakani ka dong hakathan ka jongi but lada ngi trailang kum bakan hun but kum mangi kinong yalam pat ba ngangit skam bakathan ka jongi na kani ka opor shlong kan sa penmi ya klor ya le kai kiban represent tang ya ka jela wat ya kari India tiga kitbok ngakit ruyang ya kani ka association ya kan ka club ka jongpi ba ngin ya trailang ringkat na ka benta kalawai jong ki khun samlai ki jongi na ka benta kalawai kadong kathan bat kajelahi barok kawai kublai shubon ublai unkur khui pi barok